Sambonana nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production ukubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo mazala phansi le nkandla mathatha mnyama uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi qopha subscribe maqedwe wale video ushaye like bese uyakomenta kulolu daba la namhlanje nganza kwethu udaba engeze ngalo njengamanje luthi ke khihla isikanandi insizwa ethe nje iqeda kulobola unkosikazi yasebalekela ngasematohweni eMpumalanga basala bephinde futhi bemlobola emakhaya udaba luthi ke owesilisa wasejozini uthi kuduma ikhanda akazi nokuthi kumele enze njani emva kokuthola izindaba zokuthi ngoduso yakhe abekade elobola kuqala ke lonyaka ibekade futhi isilotsholwa umunye umbhemu kulamaviki adlule lensizwa ke yakamakhathini ithi nje into emdida kakhulu ukuthi ke benomkakhe bebexhumana nje kahle yonke into ihamba kahle bexhumana ke ngamafoni befonelana zonke izinsuku ngoba phela yena ungale eMpumalanga lapho khona ebambe khona amatoho uthe ke uma esezwa ke ngenhlanhla ukhona umuntu akazwana naye wangakhona le empangeni ngakubo kwentombi uyamfonela kumuntu awendoda kanje isithandwa sakho lesi bebekade bezosilobola la ensukwini edlule hawu uyamangala futhi ke akakholwanga ukuthi ke bengamenza isilimo uthe mayeseqala ke seyiphenyela ke wasethola ukuthi cha kuyiliqiniso ke lokhu akakuzwa uthi ke usola umkakhe ngokuba inyoka nokungathembakali futhi ithi ke lensizwa ke njengoba yona kadile ngaseMpumalanga ematohweni ithi nje into ebikade ibhizi ngayo ukubeka imali khona phela bezokwazi ukuthi ke begcace naso ke isithanda sakhe khona maduze kodwa manje uthi usevesana wadideka akasazi ukuthi ke enze njani njengoba kade ke sibe neminyaka eyisithupha bendawonye ubeke sesibuza ke isithanda sakhe isithanda sami lento engizwa yileqiniso nawo ngayenza kanjani into nje hawu yaphika inkosazana yazalala ngomhlane uthe mayiqhubeke iphenya yabona ukuthi hayi kuyabhedi yabanjwa yasivuma ke yathi yebo kuliqiniso kodwa makuthi khona efuna ukwazi ayibuze ke kubazali bayo wamangala ukuthi hawu lo muntu emdala kangaka wamthuma kubazali wambuza ngesoka lakhe ukuthi lisoka lakhe bahlangane kuphi kanjani yaphinda futhi yathi intombi yathi cha yona nje ayikho into ezoyikhuluma ukuthi khona afuna ukwazi akahambe ukubuza kubazali hawu ke intombi ke ibeke simnika ke izinamba ke zika baba wayo iyafuna ke insizwa ke hawu mkhwe wami yini le ningenza yona nomkhwekazi wami yini lento eningenza yona nathatha intombi yami nathatha umngami ngoduso yami sengikhiphele ngawe inikela kwabanye abafokazana hawu ubaba ke wavesana umphendula nje ngokuthi indodakazi yakhe isitholeleke insizwa okanye ke indoda esontayo yena bazombuyisela izinkomo zakhe akavesane akhohlwe nganza kwethu lelizwe siphila kulona njalo hlaleke linegigaba hlale nje linezimanga hlale nje kukhona into ezokuthusa emavuka ekseni ufunde indabeni ubone emafonini ubona kuma TV hlale nje kunento ezokuthusa engifuna ukwazi ukuthi ke wena ukube kuthiwa ngumuntu wesilisa noma wena umuntu wesilisa ukube kuthiwa ke wena ongaphansi kwalesimo ubungenze njani umuntu wakho somkhiphele zonke izinkomo njengamanje uyahlela ukuthi ke umshade kanti ke futhi seneminyaka eyisithupha nindawonye mawusuthi ke uyaxhumana naye niyathandana hawu kweqiqi usuzwa ngendaba ukuthi sewukhona enye insizwa futhi esimlobolile yena akakutshele lutho ubhizi uyakuhlekisa mangabe nifonelana akhulume kahle nawe kanti khona enye insizwa futhi esimlobole eceleni mawuthi ufonela ke umkhwe wakho avela akutshela ukuthi leyo insizwa ke iyayikholelwa wena bazokubuyisela inkomo zakho ngaleso sikhathi ubusuhlela ukuthi ke uzomshada ensukwini ke ezizayo kanza kwethu ngicela ukuthi sihlangane la kuma comments bese ke ngizwa ukuthi ke kuthini kwakho kuphawula kulolu daba mangabe ke ubungakazi usubscribe kule channel ngicela ukuthi usale usungisiza ungicela subscribe ngiyabonga sidibana ku video lenayo.